ni mo respect wo mo okay baby akosie wo awudi bi adui eni kwa se kasafon kwa bi fi wo mu ba so just amanfo tie ne desesa okay ni TV ya wa bi amanfo hwe e desesa so just Bible si by their fruit you shall know them enti ni pa no kase by their fruit you shall know them ni pa ne ye en na bra bo ne be che se we baby a ne source e different from enu ni any papa kum church and so baby on so me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire for any adofonum mema obibia akwaba ede eba too much GH so Ghana wahala dwumede ena ebre asosem sonfo munuaba epieskapa enen so minimum edi ehia na onise metime dwase dia na chese ensem a trende ewo eye o man Ghana mu no ena ede bebeto eye apno so pensen mu epeni nyina ne pomesibre na ene dey ye evangelist akwasi ade a chese dudu evangelist akwasi ewa sorry adudu na enim no ewo Kumasi mpotemo eba eye ne nyame dwuma ho se eba se wo twie ni mu dia woni meba se wo otu funso so a wo tu ni nyina ene dey ne nsem odi etu edwa na chete wo ka che eye so popanyi bi nso so a wo eye nkrakodwem ha se wonya de wo ye ne se anu wo de eye nyame so ma na se Yesu din edupi eye ne church members na ebiemu krampo de odi etu dwa krampo eye se eye sa so popanyi no wo mfiri nyame na wo ye okot panyi na Ghana forma wo mani na ho efa eye fake and eye false prophet bi ti se eye sa sofo no ehun na ebusuafo na eye ye hwehwem ne ye pesi ehun de ti a ama ene the evangelist akwasi ewu a wo de sa ense we ababetu edwa na se de mo Ghana fo de wo madwedwe mu de ababetu edwa eye sofo a wo enkran ha ye prophet anase ye papa eye Nicholas Osiadudo na ni se prophet kum chacha wo de nsembi ababetu edwa enche ye bia eno na dodo na susu se ebia na eye no nti na ama eye evangelist akwasi ewu a ekasa ensem na busuafo mitwa ho me ba me the prophet kum chacha ne nse no ebaba betu edwa ama Christopher ni wiasefo onwa wo wale ye gu pa eye Christopher sa opa ko AMA na ko register general thank you Christopher wade ye gu chin wiasefo obi to me ye wedding bosumi kure nu na wedding nagu na watchimi ye nu na wedding nagu so for sada na obukra the same day na wa ye nagu me ti we ya bebe wiase biemu pa mama wale ya ka wo bia me wale ne pa ye tutu ni yeah so far den tina ka assassin oh who say tutu for experience sa woni madwuma ni woni madwuma no wo ni je no de ye de o ye no anu wonim sa me ye we ma wa ubepie me ye we ma wa umpie eba wo die so obediwu ye obeyo kama so ba a Christopher na aba no holy kron enne dia be enna dia to da bia sane yama na won ye no eno ka won na ma won awade egu sa etino medie dia me sofukum chacha me kan wo fidie kase we so na se wo yele wo do techleba efa na se a enye bone mesanso emamo akwaba sunku ebiemu na ene day me guest prophet Bernard Esiam asafa wada no Holy Ghost and Fire Prayer Ministry na ebusuafo said them di kan no prophet Kumchacha video bi a aba bonten a tese wo chire mu a wo no de ne se onya second chance bi ma na se ma owiase nyina second chance a wo no so wo ware pa de ahawoni na wo be ware denti a wo ne se ahawoni de na me se wo abo abrabo na nti wonim nyomo obetinya ya wo de be chi ne kunu atena ne nchen afebo na so Kristo ni wo kwa ware ni wo de Kristo so me be cheche ne wa ma sede wo so wo ye ese wo ba ware fo na wo kunu no wonye enti no penti no wo no de tutu ni ana ba sibreni na ne next coming na say ye ba aba betena wiase foforo man ko wo no wo be ware enti na Ghana fo susu se ama ene day evangelist akwasi ewa ede na no atuma wo ba be ka ensem na so ni nyina mu no kan ye ho ene yembonra komotwetwe prophet me mo akwaba Yesu oba pesika bibia bokode Kristo adaro my ho de papa de erade ase na prophet o share ensem a evangelist akwasi ewa wo de atu edwa yi a
say a prophet kunchacha won finya mo ye okot no yusu nya medin e na di dupi e ye no instrument nipa ma wo mani e na wa wodi se wokan na e ye ne kwan so no oba pasika me da wano ase ma me nchia matiafo mo kwa chiri papa minister bi frame oni Ghana ha na mo ye adwuma wo mo amano na echia mo ate nyame nti bibia be yi o ma mu nyina nso nyame honhom enka mo ma me mlo mo nsam nso onse ye free bibi se dignity ati ase nyame nkrofo ya na egu ye ho animu ase me minim kum chacha o kantamanto so ati ase minimo o preach no de adoso ahoma bonase na o preach out we say yes the man is really preaching. But in you may be or ye, so what you say, and you may be an say, of course, TV soon radio so what you say, Cowdy meaning Sanka, why what G evangelism went into my and cow qua. What you say, wouldn't you have some beam 100%? Then can you papa in such a maybe a deep walk branch Viana, CAC branch Viana, only pa by now, on some binti. So what you say, it could be Holy Ghost and fire prayer mission no cranty. So what you say, but for me, I could see one. My main baby, sir, one more join or court taking no woman yanwa. One more list or that's number one. So when yana the only bayano, me transition will be our assassination. So what you say, sir, who can you mean some Kuremua, me back. But who can fuck with you crime be yes, Sumuma, a yazana waga dribi. Mikes Yabamenim. One of these two pastors. Or Chira contribute so a guinea pan 40 million. 40 million. These two pastors, one of them, Mimo or Manga said, no, 40 million. And anybody Ghanaian, and of Omo direction, money by prayers. A Gina Manos and your mother a pot. So for you, man, 40 million a day. Then the pan trom. The one pay Gina Mabel 1 hour or connect them. You have 50 Ghana problem. One of these two pastors, your motuman or moon. But Mecca said, sir, who can you mean someone? Can you mean some? So as I said, the fact that evangelists are perceived one evangelism for and just I won't yes you. So what I said, or yes, but only woman you are, men Cassentia, the other prophets. Though majority of the false prophets, woman does so mind them, so who graduate 2 million 15% and increase to the 85 million a baller. Obama is what I say, but so only the prophetic order, you were renowned prophet of God and war. I was called as a prophet, trainers and evangelist, but you blended the two together. Oba mean to be and cut the Christian kind, but you can't on him. The 5-4 minutes only not come on him, but yen Jimmy Yahoo. So I just yen Jimmy Yahoo on the field because it's getting hotter by the day. Not just a prophet Mitiwasi ya. Yeah, evangelist akwesi wa senka wo bibi kan ka bia nka won frɛ kunchacha kokwa mu anase sanase nke ni kwase oba bonti bebe ka sa nsem we ana me de esum ni han ni twaka obi agi ni hutu nso ye nyame sofo obi agi ni hutu nso owo members but at the end of the day we sound say akra no mo na ase mfa no mdeko akwesi wa obi afrɛ me fina so de mpen ni pani pa o so for my bomb pie o wa me can the actual on no bedwinu so my bomb pie me wuhwe na ya so abaifo na me so dia abaifo ba ye wo kwan no mo tena mo ntimi ntaache timi me ka tell say akosi wa no oyese but we jai boni bebre enti ewrade ma na yesi ntimi pa mo so nya boni so what you say one of them penny for no mo so dem ni bi me boni do anko no be no wanwa but un say you be to say dignity yam for buoma ye ho respect o de buni panu o firi nyame o ekwan amo nam so no at the end of the moment ni nyina afini nyina mu no se Kristo ta muduma no a obepa no ntoma hwadi fo be ma wu nkwase awu yi obi an kan to say this are false prophets
But there was one prophet and I me ya dito. The word ingidi no Bible masemu. And na baby omu derive sa oil sini na asefo no because enya bia papa nti no ye fa de to so. And a Christian so ntimi mfa na ade eye kronkron de nkoto abusumfie. And on ntimi mfa abusumfie de nkoto kronkron bia ade se sa so ni mfiri nyame. And abetimi di abusuma kwa kwose altanase. Every nyame a ontimi sustain. But as of for make us mama ye mu ye ho. Respect yourself. So what you say? Oh, pulpit, or no sort of pulpit. Wouldn't you pay a call nyame chain? Would you work man? Woman Christo before so to win na Christo be ye. Or no sort of members e ko bon sam edanenim. Edanenim twan. Sa wo se nyame na afo na nyame asem na ogina so a. Adenchi obi ba won na ogi akwantre 40 million. 4,000 Ghana cedis. One farmer wa won hwe no. One of your two pastors. Okay, that's all kind of about could be a minute and so everybody. Oh, one of these two pastors, 40 million. Are they? Because of when you platform on TV station, to radio station, which be back, to radio to back can 40 million. Are they? Prophet, you share a year prophet from church or no so need some of the two jar, watch them one say or no dear or bet opted for a year prostitute lady say. Ye true man or a chance if you say, yes, some wonderful Franasa, ye ba as a for near Baba Warrior and no deal, or bet you a year prostitute chain, a year Yamisuni, or be our papa year or D4, Yamini Pana, or making such a statement, no, a year fan so Obapes Gamedas, Mammy Franco Bible, meaning one. Proverbs chapter 9, verse 30, Tigas was some Quasiasem Cocobo, and Quasiasem. So what you say? Busa unsa denti and now from so sofo we be kan sa asem we Paul say unia yo dwamanfa twu firi no ho oye kowinsanya twu firi no unia kronfa twu ho unia bo awubra twu ho na obese o Kristo so so what I say most of these pastors be na kwa asawolai o baby ati ye dwa na hwe be 12 1 wo mom kutaka wura asawolai we bi ni one bad no nyoma butubutu wo muti unga nyame autenase so what I say we am pass yasem complete anybody bo ba sibra wa ogina mo se nyame sofo ba ka nyame afia kire no okay kan Proverbs chapter 7 verse 1 na etika se wo se dwamamon ye soaba boni nyina sa se dwamamon ye soaba okay kan Proverbs chapter 5 verse 1 na etika se wo se dwamamon kokobo dwamamon kokobo etia se man of God when I walk Christo a room, what do I do up and pimby? As so short by your jam as uncle for you now. Now, some work away as when you remember me call it. Say, oh, be our train about Christo. Who bets much as 7 years about Christo, one more day say. And your coach man what about Christo well. Beelzebub, Eddie Marina Clango Gota, Caresca Mulu Lucifer, coach on by Yamisum well. Those demons represent that entities, and only a mom, coach on way. Come on, better the pagan. It's a prophet only quite saying will make it that statement. Sir, Bible sing a man for Mayano and Manyan. Okay. And my young campus here, 7 years Jimmison. So what I said, these two pastors, one war, you're rich over the baby. So what I said, but also make poor bomb. Respect dignity. So what I said, okay, where you jack, me who be you or who? Oh, just say. Me erade bibias atrem sapen me ko di for no o mama no ho so o di for so bola o me mama no ho so say me dem ye di for so nothing me tuana me sere na me fam ba na me so ko o frame ya man feel nti prophet bibi say ni na esa next musenya another encounter onya wa dey so be call said nipa no obi no all because of a year we experience with someone nti unse oni pa bi wa ja tu mu say said not in a sa on sisa. So what I say, me a hardly pass me met young son. I hardly say me embrace you say, Unyamekura. So what I say, Christo not timid in my cancer. That the young for young comfort in Fortinavia. Did I be in the ministry, many are down full? Obama send me there. Many are non concrete bone command making come trouble. And we say, I'm going to make you my papa, my baby, baby,
me no be any sika ba o tack in the remsa boy a bonwa e tuna sa boba sa bebo ene na ye den odi for ye hwe eye bible mu a eye nyame adifo ni bi yakopon ma ne ware eye ahawani enti say eye prophet Muchacha ka say ni second anaso nya another chance say ye be mama correct o erade amana ware ahawani o mama nchero odi for na ne ho eye ne de ne ho eye ne de na wa tukwa no kwa akotu obi okwam na wo sia na person ba ho enye se nyame ma ne ware no na ne ho ye ne de ba na Kristo person prove ni say Kristo no ye nyame okay so what you say because of the ho ye ne de nti say the divo bebre ho ye o de a wo mo na nam wo te ye pem ma wo ye kam these two prophets wo mo man of God wo mo mienu ba ko for ba wo de kam you nim no ne kam ano no ba da so many times but enye fe about you say one mum kuta the real power of God woman kasa bebre what dey study Joe, prophet said the American no de wa mayati say na no ho ye ndem yemfa ne say according to Yakun Church and statement na we make ye yemfa ne say wono so e bia ne ho ye ne de because o say ashawo for no omunim ha wo mbe handle wo mo mema e wo empem ani efie by Christopher enti say wo boni bi wom say so for be kwa fa ashawo ni say o ware no boni because say utimi ekokogina abonten cancer mpaka no ma obi a obo ashawo bra wo sesamba Christo enti say wakwako hu nipa bi sa na sa wo ware na enfunso bi wo ho ana unse mama nchiro bibi yenye say prostitute keke word keke o okay ye wo behind spirits okay I take dominion wonimu odan beka semejai okay but onya full deliverance okay evil spirits and impact them so what just obi obo gaman bia evil spirits salility Karishka any Jezebel the marine kingdom the four sectors of marine kingdom woman nyina baake eduane obedi omu wuram enhuru matade obese waniwa wofurumam wanufuntam oboso usisi achi eho nyina omu fabura okay so what just spirit and omu wura wa wo take you show e ma wo ye adwuma mo in the moment I man beka so beja adwama meja asawo no enya no keke o okay ye bie mu akere wa obi timi dane no hu nipa foforo no bi akwakoda one of the crop na mi o mi program boys no di machi bi ko ye program o be mi mo hodi one of the Pentecostal churches ye program na be yima bi so ti do mi minim e pon ya difo o members mi ba ko beda na me se me members o mu di machi bu akora say na oni o ma je ba ko number a mi ni nipa no so anka ti ofre nipa no o ye ma mi be 55 years e mo dan na ho bibi tsew young lady no ko okọ ni nche won shop no so odin na ho ofe attract no sin pe no ko da ye sa kwa so de ye wie program no na ka se give for se me ka se no ba ne beda musare se me ne na ya na musare se ke menu na mu no ba kwa koda na odi machi osida mba chan that day asod ma si ye wake pi ya bompa ya meni pa John no sai no nyina sa o hwe sa ti bia we yi a aye imbue spirit okay enti na Bible samu kona mkoka nyame asa no mo samadua wo ma se ta akekere mo nsa ne wo ma ya fo mu no mu fa se o kra ye dezi no ya da o kra ye spirit fo wura o eju ni pega ne na mo ba kra ye dezi no eju se take deliverance and send your pekel out and this one one can say meja kro no na enu no a spirit okay the spirit of stealing e wo ho o no take o ma bin take o ma kuma no ma kwa kwa sa ade no o ya no mo nya bo mo so into so for intimi fa shawe ni say was sano anase o yine free ho because of nipa na bi na no aka o so for be ka asem no ba ho nkonko de be na masem no ti asesam onipa ntimi sesa nipa okay so ati ade na se onipa no esika ni brini o so discard to so kwa ko su bi sinjibia obefa so ati ase onipa ntimi sesa age se Kristo onu de so nko ka asem no na me honhom o de mu nkodua megugu sunsu na so aba eti de bi enipa no ma no ko ba wan de no de mpa gwa chinem what ten hon saban be ko wa free wa ha because our spirit they will mu ma mu ye okay
Uti be sure by the one walk out for Senepe, na what was sounds out in here. There were inbuilt spirit, backing spirit. The moment I heard him, now whom of your offer, now whom of your offer, now whom of your for one cabo, no yabos. Ntina ebinum timi koko hu obi one ne bede wi afi na wanu no ho se okay Ube hu no kama o or na ho of chame wa enye na ho of keke your backing spirit the third in the chip pia de no e ma ne yes ade what yes e ma ne yes ade nti wani ma ho se ye was spirit bia eye kanosika eye marine kingdom the four sectors wo mu wuro ba obetima boadwama be 20 years no nyai obeka se ma boadwama de sifi ba oboa. You are working for the marine kingdom. Omoma wealth. Omoma hunyade. okay Obetima catch us no ba beda, pan so no ba beda. Prophet yembra eya asofo yi mienu so eya evangelist akwese wa na prophet hum church awomo eso ye sha dane da obehu na sofo we one ne yonko sofo no abeka ne ho asem basa no aba beka bibi de egu ne ho fi no abeye bibi chese wo de asai ne yonko sofo obehu ba kun so ati se ne yonko abeye se ono so beba no so ba be defend o defend no so kangum den ti na ma eya asofo mo ankasa mo like ntwitwa mo yonko na nti Quotation bi mama me nto aso. Question abusam na ho. Proverbs chapter 9 verse 13. Ejibia so mo so nkwase asem kokobo. Oso oba kasafo ye. Oso oba kwasia ayo kasafo. Ti bonko so a onimu he. Obi opekase bia no na adwen. Won be bia Bible ne fa de no. Oba kasafo ye ti bonko so onimu hwe. Arene pan kasa o. Ebi a ho ofo so ho tantan obanim ne yabia wan so nim sa me ho ofe why din empty bars media most nice tie enti ekwan ben so ena saa eye wantwantwi a da ne da tan ye wo mu no ebetimi asizi kwan ben so na mo betimi afa mo besiesi saa eye wantwantwi no unse edifo na trip supam no wo so eni asofo no okay ena ye kan sen ministers no so trip supam wo so afiwe okay so what you say eye nyoma ba ko 5 person be biem okay afiwe mdo mo se ye 5 ena aware so begu pa so be aba manim ye kabo mu na masa ko kan mu asina san ya say wuram so what you say but unse say who live ahead of time one all the time who hwenim all the time who Christo nyi na say so what you say but make us say wo mu mi wo mu respect wo mu okay baby akwasi ewu awudi bi adui eni kwa say kasafon kwa bi fi wo mu ba so what you say amanfo tie ne de sesa okay ni TV awa bi amanfo hwe no e de sesa so what you say Bible say by their fruit you shall know them enti ni pa no kase by their fruit you shall know them ni pa ne ye eni na bra bo ne be che se boyi baby a source e different from enu ni eni baba kum church and so baby o nso no ne ni ye na bra bo se except Christ no nim so anyame ayidwuma ma nyame ampa dia na bra bo ni suban be kire so what you say but ye nye nwa so kata so wo mu bi no mo respect wo mo enya fe obi akuta ne dom so what you say ena asofo no so jero so mu dudu wo mu nya atwom wo bo mo ye nya atwom pa asofo ntem unua kwaso nim se ne de adom ne mosra wo akiri tunu pa asiam pedi wa nya hwe ne kwase ni original no di na tebo ni ni so what you say e kono kwa original but enya fe greediness ani akohwibra wa mo yesa o mo secreto akohwibra pa wo mase ubio masa wo mo members kwa be testify prophet ye de yankomo didie no eba eye na wie ya enesa na me pese mi hu nsem eye de nti na eye asofo a ebe ho no ma wo ma gidi wo mo ye kukudam ena mo nyoma ne omo enkyerechira wo mo eye na nsusu di nyina mu no wo mo etimi ehunu se nipa we de wo mfiri nyame we de oyesei we oyesei onse intwa no ba pasika eye tie aduma chede no yo eye 9 so what you say yo discernment of spirit o ka say ana o preach no hwe wa ne me discern so what you say nko betima kire we on free me
hwene ye me mana ye bibi mo nso mfiri me Oh, okay. ampa Okay. me we mu se ya me nkasa o meti metina mo abusa omumie no hwan na papa but enye fe obi wa anya me frɛ no but along the line o mani fa bush main road aba ko fa bush road Shortcut. or the na bush road mo abobra no aba tie si main road mo asa branch bi o eya bebo na mebu omumie no obi wa ona main road mpo no se kwamu down asphalt but obe mani bush road akofa bobra imu anu aba betie so asa mani bi o obe fin so firi nyame we si mi firi tie ba ja fu sha no dem se firi nyame e be gina firi nyame so ye Prophet, futu ma wo yonko asofo ene wo mo ne ye ne eso a wo mo da ne di nanse e wo social media eso. Papa kwesi ewua. Wo yo nipa wani mu nyam. Minim se wutie ye. Ompanimfo no akwesi wawa, ompanimfo ne bi afra mi. Eya abomidi o wa so the prophet Bernard Sia, ompanimfo wa na afra mi. Enye fe ye wo esu ene ban. Christopher wankasa do abedi atemu. Bible ne kasa obakwase dia eye Bible na to obakwase ba benfuru eni nipa natem. Eye sa obuo kura ma ho. O members bebre na afra me eye abomidi wo. Bebre na afra me. Obi kwa so befuru akumasi aba akra ma so be kacha so abodam. Eye ye papa kum chacha. Uyo obi a among for respect. She said why you adwuma kantamanto we preach so many years. Ne radio page we sit today ati say. Meka seja enime bu wa oti wa suguso. Enti ati se mu wa na okasa ai. Na me tie o preaching bi, enu teachings bi no interview bi. Oba kasa fo bi ya no da himta sem wadi. Wa na oka o UTV. Mesre. Asofo amudi mu atam na members dey na mo peso mo ye. E Christopher mponi se mu nkoye Christopher enim de nkebeba. Mesre. Bible so okasa fo bi ya yeti bonko so. Proverbs chapter 9 verse 13 Jesus okay kan na ni ba 13 ni ba. Obi opakasa bi onimu hwi wa bon. Ti ebe ya mama respect emna mo sofo mi no ntam. Mama obuo ni amanfo entwa mpunsen. Se we de etemo so na nka ya sori but ene de asofo mbo de di o mo antem na church members. Peace. Prophet, for telephone number 2 Ijani FAC. Number betima rechi mo suni. Holy Ghost and Fire Prayer Ministry de edibua amanfo bebre. Edibua dibua na frefra manone mamugana. So di for me person ko mi fie ko hwe ho person yese person gina mayen. Be past 3 months no nto me kora. Ye nama. Ebi a ho nya manye bi suma. Obetimi aba bedan rade wa ha. Mesro enkwasi ampaye de me pa cho di for me jai bo. Me number betima rechi mo 0249 631876 0249-631-876 and answer 020-385-1633 020-385-1633. Everybody nshira onti ne muncho omankwa. Amen. Amen. Prophet Nyami inshallah. So everything for aha and edi enkomo twetwe no ebesi. Subscribe to your channel no so when you like your videos na share all the social media platform. Ya adoma no say nya upload video bia. Also so wait me any notification our phone or tablet and answer or laptop. So wait me so follow your way IG page @tumagh_ midi edi APS kapa. Dasene yebesane shamakram. Me dey Isaiah Kodwampo obetun afem the great ampo mbrembrem wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire too much GH me did akose Japan e bre bia mbese me TV me hwe too much GH omo de mufu a omo sports and as entertainment omo de mufu mo koso show mo no ni ba gide bia me da ma say love you too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.